Bonjour à tous. Mioyen Bons. Chiluba Express. Chiluba Chalukasa. 21e leçon. Je vais d'abord vous chanter une chanson de l'histoire ancienne. Dilongesha de makumi abidi ni umwa. Ndi nganji kunuimbila musambu wa mwanda wa kala. La chanson intitulée Katenda Wabakalaja. Musambu wa dina diawu Katenda Wabakalaja. Ndi nganji kuimba musambu. Chon 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 katenda wabakalaja mutombo wa shimbo kadi wenda kayende kaiba kwenda chon 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 katenda wabakalala mutombo wa shimbo kadi wenda kayende kaiba kwenda. Maintenant, je vous raconte cette histoire. Pinje undi nulondela mwanda wakala. Dans un village au Kasaï, il y avait un groupe de jeunes garçons qui s'entendaient très bien. C'était un groupe de loisirs. Mais parmi eux, il y avait un garçon qui s'appelait Katenda Wabakalaja. Le groupe venait de remarquer que ce garçon avait une mauvaise habitude, surtout un grand menteur. Le groupe décida de l'écarter de leur groupe. Donc, Katenda Wabakalaja était seul, il se promenait seul. C'est là où le vieux du village remarqua cela et lui créait une chanson intitulée Chon Chon Chon. Kuva mumusoko mukwabu mukasai kuva chisumbu cha bana ba bitenda bava bananganga na bikola bavwane bilela bya kusomba mwaba umwa kwenda kana bonsu chisumbu nekuna ya kaba kamwa kadimu kachi mwabo kuva umwa wabo dina denda Katenda Wabakalaja. Mwana uva mwikala nenyika dilu mibi kubana bonzi. Mwikala kabidi ne dishima difita. Di nga ditukwedi bana abu kubwela muchipangu. Kupunga bu di dimwe ne. Katenda Wabakalaja kena mwakwenda kabidi ne tuto. Tumumbu shayi muchisumbu chetu. Kiba kulumpa ba mumusoku ba munananku bobu ekwenzela Katenda musambweu. Chon 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 Katenda Wabakalaja mutombo wa shimbo kadi wenda kayende kaiba kwenda. Chon 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 Katenda Wabakalaja mutombo wa shimbo kadi wenda kayende kaiba kwenda. Donc c'est une leçon de savoir vivre. Dilongesha dia kumanya sombelu. Dingaji kunuvuluija bwanuri mwaku kulifundisha ku YouTube. Bwawika no mwana malongesha onsu andingenza. Parce que bakwa badi bankonka numero ya malongesha kumpala me onsu adi mu YouTube. Badi
kabena bafuta to udi fundisha utangila mu YouTube Chiluba Express Ndaya Anastasie numona bionsu binkaji mulongeshi na nkunji nwimbila kabijana musambo wao cho katenda wa bakalala mutombo wa shimbo kadi wenda kayende kaiba kwenda cho katenda wa bakalaja mutombo wa shimbo kadi wenda kayende kaiba kwenda lelo nga shikidi diapa miyo yen bonso no ashala bimba mema weno mamundai